apa lu? Astagfirullahaladzim. Joget. Asik. Wuih, sebelum kalian nonton video ini, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share supaya kita makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Taruh udah. Kenapa? Tapi cakep ya. Iya kan deh. Eksekusinya. Yuk. Yuk, balik lagi. Seh. Taruh. Tadi di sini. Kemana dia pergi? Doi, hilang doi. Dulu ini. Doi. Si Yunus mana? Hah? Si Yunus. Belum. Bertempo itu. Ada. Udah pergi dah pisang tuh. Lu gue panggilin bayar lu dari kemarin. Uber udah 2 hari 2 malam. Wan, Ini kentut. Ada apa nih emang lu? Lari. Ngapa? Nanti sembako. Ini ada Curik. jeruk. Mintanya. Ayo teh ngambil jeruk, ayo. Ngambil jeruk. Lumayan, nggak gratis, sekilo mahal. Kenapa sih lari? Muhammad Di. Sono. Sama gue tadi lo lihat di sana. Bener. Kabur. Assalamualaikum. Lu ngapa masih ngegangguin warga sini, Haya? Urusan lo apa nanya kayak gitu? Kesian warga sini pada ketakutan gara-gara lu. Kenapa emang? Sisir gua ada yang ngambil, Sama siapa? salah satu warga sini. Yaudah ntar gua ambilin. Jeruknya. Teh, dulu teh. Apaan sih lu Ada orang banget? semedi. Apaan sih komedi? Semedi. Iya. Coba. Teh kagak mau nyaut. Dia ngasih jeruk kali ya? Ngeromannya. Nyok. Kita ngambil jeruk. Nggak ada. Aku lain ah. Maaf jadi di bawah ini. Astagfirullahaladzim. Siapa yang nurunin gue ini? Ah ini dulu yang pernah gue betot ini yang di tiang listrik. Lu pernah ngerasain hal aneh kagak? Baru ini sih gua nggak ngerasain. Coba gue lihat. Buset, panas ini lu kagak ngerasain panas? Hah, kagak. Ini gua panas nih.
Lu ada apaan sih? Apa? Panas banget nih. Ngomong apa beneran dah? Gua mau panas. Gua mau bisa ngiat setan. Ini gua balikin ya, yang punya. Lah, kenapa? Lah lu diikutin lu. Dari dulu udah. Lu pernah dikejar-kejar kan? Barusan tadi gua digantain sih, makanya gua kesini. Udah gua anterin ya yang punya. Dianterin aja. Gua ngidis kan. Dibagi. Dibagi lu tadi ikutin. Nih Pak, sisirnya gua angkat nyamperin lu. Bismillah. Joget. Action. Dulu. Yunus mana Yunus? Kurang deket. Action. Halo, si Yunus. Action. Tek, dulu tek. Apaan sih lu Ada nyerang orang orang? semedi. Apaan sih komedi? Semedi. Komedi. Iya. Coba gerokin. Biar muka lu nggak kelihatan. Udah, ayo. Joget. Ya kagak loncat. Yuk, joget. Tek, ini gue nggak mau diem. Tek, gue nggak mau datang diam nih, Tek. Asik. Ya, salah. Udah take away. Nah, Tek, kalau mau datang diam tangan gue. Tek, asik. Tek, gue mau lihat yang mana, Tek. Tek, apa gimana ini? Tek. Ya. Ayo, joget. Tek, lah, kalau mau datang diam nih, Tek. Tek. Ya. Evin. Nah, Tek, tangan gue ngapain nih, Tek? Kau masih dari mana nih? Nah, Tek, kau mau batah diam, Tek. Tek. Ya. Tek, lah, Tek. Pas. Tek, asik. Tek. Astagfirullahaladzim, Tek. Jurik, Tek. Jurik. Buru, apaan jeruk? Buru. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough now, should I get more loud, till you hear the fucking sound, oh no, I'm losing my shit again, having a fit again, man I'm forgetting when, I used to have some friends, I used to play pretend, we all grow up and then, hating my phone and trends, I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead, here I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed, try to go slow with breath, breathe out my nose and head, heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah, one shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah, one shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah, one shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah, one shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah, one shot, that's all you got,